iki ni igihugu cya Cameroun. Cameroun nibo bagiye gukina ahangaha. Murabona buryo binjira ni kata za ekipe, noneho twabonaga kata ku rwego individuel buri mukinyi ku mukinyi ku giti cye. Aha rero noneho ni ekipe zigiye kuba zikina. Ni ikipe ya Cameroun nkuko mubibona, abakobwa batatu nibo babanje. Garagaza ko rwose batangiye bari serious. Muvuma zabo buryo bagenda bazikora, genda bajyana mu njyana. Ikaba ari ekipe ya Cameroun, ikaba ari ifite nyine kategori ya AK, kuvuga umukandara utukura. This is now the category of teams, countries represented by 3 girls or women. This is the Cameroon team in AK category. As they are demonstrating their katas here, the judges will be coming up with the final verdict to say which team has won. We start with the Cameroon team. Kama mnavyoona hapa sasa ni timu ya Cameroon ambao wanaanza sasa kuonyesha kata zao ama jinsi wanavyocheza hizo kata. Ni wasichana watatu hapo, wanaonekana wako serious jinsi wanavyoanza kuonesha mbinu zao za kucheza kata. Anampiga chini, cheza na mwingine, piga ngwara hapo. Naye kuamka haraka sana. Now this is seems to be one attacking the other lady. Actually, she's fighting against 2. Seems to be very focused in her fight. Iyi ni ikipe rero ya Cameroun nkuko muyibona, umukobwa atakaga abakobwa babiri, arwana n'abantu babiri. Areba uburyo akina nabo agenda bataka. Roger angaha ni kategori y'ama ekipe noneho. Angaha turabona ekipe ya Cameroun, n'umukobwa usa naho arwana na bagenzi be hariya babiri. Urabona ko bisaba tekinike zitoroshye. Iki ni kimwe nahoze nkubwira tuza gusobanukirwa cyane tugeze muri kata ya ekipe. Aha bakora kata noneho bakayisobanura. Bya bindi bakoraga bata adversaire atagaragara akaba ari byo biri kugaragaza hano, akaba ari byo bita bunkai. Bikaba bikorwa rero ku mikino ya final, niho baba bagomba kudemontra noneho kata bagomba kuyikora barangiza bakayisobanura. Noneho abajaje bakaba ari bo batanga umwanzuro wa nyuma. Ubu rero bari muri bunkai. Bunkai ugerageje kuyisobanura bunkai ni iki kugira ngo wenda bakurikiye Azam TV bakurikiye. Mbibutsa ko turi bukomereze kuri chaîne ya Azam Sports 2, ukuvuga chaîne jana na gatandatu tayari niho ubu ngubu amarushanwa arimo araca. Urakoze Romario. Icyo nitaga bunkai, urabona mu marushanwa yabanje babonaga ko bakora kata ikarangira bakabaha amanota baterekanye noneho igisobanuro cyayo. Ese iyo turi gukora iyi kata tuba dukora iki? Ubu rero nibwo bari gushyira mu bikorwa noneho ya kata bakoraga basobanura. Iyo turi gukora iyi kata tuba turi kurwana n'abantu gutya. Aya mamuvuma yose ni amamuvuma yagaragaraga muri kata bakoze. Ariko Roger ubushatse babwira abantu za nshuti zawe ziri hirya mu Buyapani, niyo ngiyo za Shanghai, iyo ngiyo bakababwira ko aya marushanwa bashaka no kuyareba kuri application ya Azam TV.
aho uri rwose no muri Amerika ushobora kuba wareba aho uri hose. Ku bantu bafite smartphone no gufungura muri Play Store bakadawunilodinga application ya Azam, bamara kuyidawunilodinga nta kindi bahita tayari birebera imbona nkubone. Uyu munsi ni ukuvuga ngo twimukiye deja kuri Azam Sports 2 ishene 106, ariko guhera ejo tukazaba duca kuri ZBC 2, niho amarushanwa azaba ari mu guca. Urabona ko n'abayobozi batandukanye barimo baramwenyura, urabona ko baryohewe. Iki nicyo kintu kigaragaza ko karate abantu baba bayimisinga cyane, ariko urabona ko rwose ari kumwenyura, abantu banezerewe no kubona abana rwose barimo bakina kandi batarwana nk'uko bamwe babizi. Karate rero ni umukino kandi mbona ko ari umukino uryoheye ijisho. Dukangurira abantu kuza kuri Intare Conference Arena, gukomeza kuza kwirebera aya marushanwa banashyigikira Amavubi ya karate kuko ari hano. Iyo rero akaba ari ikipe ya Algeria. Amavubi yose, ikipe zose z'u Rwanda zitwa Amavubi. Karate Amavubi, volley Amavubi, umupira Amavubi, kuzashaka andi mazina. Hari umugabo wigeze gupropose izina Romario. Yaravuze ngo wazari yitanga ingagi. Wazahindura izina akabita ingagi ngo barushaho gukora ibirenze ibyo bakora, cyangwa wenda ukayita kandi gasimba karyana, buriya uruyuki ruraryana, uruyuki naryo rurarwinga, cyangwa se intare, ibintu nk'ibyo. Ariko buriya ngo iyo uruyuki rukuriye ruba ruguteyemo na twa vitamine. Aba rero ni ekipe ya Algeria. Wao ikipe ikina nyine ifite umukandara w'ubururu uko bigaragara. Muvuma zabo urimo urazibona gute? Muvuma zabo urabona ko ziri synchronise, n'amavuma ameze neza. Ikintu ntari kubona ni imbaraga nyinshi nk'uko bafite akabazo k'imbaraga, ariko bari synchronise cyane, muvuma zirajyana, ibintu bimeze neza. Mbega turaza kureba uko ngira ngo aba nibo ba awo. Urebye katurebe bunkayi yabo nibo tuza bajija. Ubu bamaze gukora kata yitwa kankusho. Iyi kata rero nyuma yayo bagiye kutwereka demonstration yayo. Ese isobanura iki ari cyo? Tugiye kureba bunkayi ya kankusho. Aramutikuye. Agaragaza ko ahise amukubita n'inguma ari hasi, asigaranye umwe. Mugere hariya wo mu hariya aramurangije. Hari abamaze gusobanura muvuma imwe iri muri kata ya kankusho. Bakomeje ku yindi muvuma. Ukuvuga ngo bagiye kumwataka ari babiri none. Urabibona? Romario Abdul Jabbar. Isamuzamuramo umugeri akitara mu bitugu. Abana n'abahanga cyane. Ariko ikintu naromaritse cyane kuri iyi kipe, ifite esthétique mu muvuma, ariko ingufu zabo ntago ari nyinshi cyane ugereranyije n'izo nabonye kuri ya kipe ya ive mu kanya gashize yariya kipe ya Cameroun. Ikintu rero gishobora gutunga iyi kipe ishobora kuba apreciation y'abarbitre, kuko ikintu twamaze kuremarika cyane gikunze kubona muri iyi mikino, iyo umuntu atakoze icyo bita écrasante victoire, cyane cyane muri kata. Ubonye nk'iki gipeti cyo muri Egypte ukuntu cyabikoze, kiriya cyo cyakoze écrasante victoire, cyatsinze pe
ku buryo nutagira amaso yakabakaba nk'uko bajya babivuga akamenya ko cyatsinze ariko urabona nk'aba ngaba aba bakamerune bari bafite ingufu rwose ariko estetike yabo ntago yari nyinshi muvuma zabo zari nziza ingufu urabona ko batsinze bigaragara ko ikipe ya Algeria urabona ko ariyo itsinze yaratsinze urabona ko ikintu wavuga ko yarushije ikipe ya Cameroun ni estetike gusa y'amamuvuma ariko ikintu kijyanye na fizike Cameroun yabarushaga kabisa ingufu yabarushaga ariko kubera ka estetike nako kamamuvuma amapozisiyo agomba kuba afinyoye